Pai lei tak siam se you promise bunan ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Oh, master sekarang ini. Sekarang pada ini. Hanya just dia tu lola ni kali. Lele kelas kelas petang dah. Oh dah. Ini utang. Amali ani ni ada shit. Ka longkemi ka balatip kerteng kum ka kong esta liting kala khlano nakadaw ka jingklem ka trok kid doyong haka kali ka bakisong kani kala jaha ka mid jong ka southrik ulber arjar phunriu ha bindi hati East Jaintia Hills district ka dei ka ban ka shnong khi musniang jowai ha ka kali marutikar bakisong kidon laingut shi bahayi hasem bat kidang wan naka yeng khawai sikha ubanya yakani ka kali udei ulok jonggani ka longmi ka balaklan kini baro kitang suwan na ka yeng khawai na wajer narpo ha kani ka jingja kala donru ka gypsy ka balasha ban ha kani ka trokit doyong ka balaklam la hapan pendon kam da ka pu shilom ban sei kibri ke badan syapo Bonce. Buat saya tu dah. Utau driver ang imo. Ya. Wah. Dapat yung driver eh, ima ko waro dah ngat ka. Jangan mulu betul lah. Nak mau clean eh. Lalu. Juara free time from jam 11. Yung ako mo. Yung mo driver. Driver baru. Driver hari ini. Sini ya karwa. Kriak seni.
Utai sawa imatai. Utai imu driver. Jok, ay, sikat na puro na. Takar dulu nggak? Gitu nggak lah? Lagi yang lagi tidak resep. Luar rohon sudah itu. Yang dah kecap joy betul. Kas. Tahu berundang, haptu apa gerendar wa adwar. Jam lagi. Ini yang mana yang berarti? Tep so tebegar na I tanwa unya suruh. Bayu tahu kliwa dang imatai. Ini betul luar sudah. Oh. Phone biar kita persia boy buat nah. Oh, master sekarang ini. Sekarang pada ini. Hanya just dia tu lola ni kali. Ya, warak cikar tu. Ini sikar. Ini cikar. Ini sikar. Santai. Betul. Aktif kan ya? Yoran ni bro. Undi lihat dia apni cakar wa rak na. Wah, rak na. Kita mau beli ya pernah. Benci, buat saya tu dah. Utau driver ang imu. Ya. Wah. Dapat yung driver ima ko waro dah ngatok ka. Yang ibu yang betul lah. Nak mau clean
Had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.